Our special people. Sa do missa. Sa do missa. Is op sa do gim Deuteronomium 33 vers 29. Arki sa do mi berda. If uno saptak uno na one special people gigado arki sa do Deuteronomium 33 vers 29. Lazy? Isi uno na one special people gigado da arki sa do lazy? Deuteronomium 33 vers 29. You must breaking o Israel. Sa gado tak imdu, te isap tak yun na one special people. Sa imdu, you must breaking o Israel. Gado tak yung breiti o Israel. Isi, mauno no be breiti, wan gim Deuteronomium 28 no. Tak uno be dini masra na nga prisiri. Isi, wan uno no be breiti, magado tak sa breiti, ma uno no breiti, lazy. A book of Deuteronomium 20 vers 47. Because you be dini masra you gado na nga prisiri. Isi, uno be dini masra gado na nga prisiri. Isi, uno be dini gado na nga prisiri, dini gado na nga prisiri. Fayo din gado na nga prisiri, horde wet fu gado. Wan gado be tak na nga unu, gim Deuteronomium 5, fana vers 1. Kau sorry sa gado taki na nga suma gado mek de akroderi tak na nga unu sa deja tide. Lazy? A book of Deuteronomium 5 verse 8. Verse 8. And Moses be carry Israel come. Okay, yuna Israel, the chief yuna Israel. U alamalana de Israelite. Lazy? En abe taki giden taki. Yere o Israel. Abe taki yere o Israel. Yere, you yere. Alas ma di apwa yesi yere. Lazy? Dem wet na dem krutu. Dem wet na dem krutu degi unu. Lazy? This is misa taki na ini yes. This is unsa taki na yesi. Dat want tak allow up yesi dus we yere. Alas ma sa ipsadi na wa Israelite yere. Lazy? Nada de disi. Fu uka leri them and hori them. Fu uka leri them and hori them. Lazy? And do them. Masra we gado be make you akro deri na wina Europe. Masra no be make it akro deri disi. Nanga de tata fu we. Mananga we ala we disi be libi ete jati de. So ala unu elib ja ete. Uda libi ete toxos. Uda libi ete. Dus a wet de nanga unu. En wa wet agwen fu tego gi unu. Gimme Exodus 31 vers 16 en 17. Ko look wa wet sa make if tego nanga unu. Me, you. Okay? Lazy? Exodus 31 vers 16. For that ede, dem piking for Israel sa hori da Sabbat. Dem nangala dem baka dem piking. Dem nanga suma? Dem nangala dem baka dem piking. Leki wa akro deri fu tego. Leki wa akro deri fu tego. Lazy? Adewa marki na mini fu mi nanga dem piking fu Israel. Fu tego. Fu tego. Dus na wa wet fu hor a Sabbat day. Tide uno mag by en seri, ma uno be sabi. Okay? We gonna wa trawet. Give me Deuteronomium 23 vers 17. We gonna want trawet. We go fu sori rustok sagado tak abra uno. The princess fugado. The princess. Yato? Uno na princess. Yato mele? Okay, lazy. Deuteronomium 23 vers 17. Deuteronomium 23 vers 17. Julo sa abiwa huru umang. Fu dem piking fu Israel. If one man disi dewa so the meat. Fu dem man piking fu Israel. Okay, uno lek manengre uno mak de wan buller. Yato? En gado tak de princess fu eng no mak de wang huru umang. Faye sa fu huru umang. Uno be sabi lek fa udeja uno na missa. Sa we du janso unegi usasheng me lop missa me lop you missa. Yato? Ma lees uit de Bijbel. Yato? Gimme Spreuken. Spreuken 7 vers 10. En luku, wa be komiti hem en abe weri crossi wa huru uma. En abe wa kori hati. Si en abe wan kori hati. Isi sa uno mag do, uno mag weer lek fa kado no wan fu weer, uno mag weer so missa. Omdat sana uno princess. Ja to missa, uno na de princess. Ko luku for een princess e weri. 2 Samuel 13:18. Ko luku for een princess e weri missa. Want toi de princess. Ja to? E de eens? A Bijbel karu princess. Me lei missa? Uno na de princess. Ja to? Okay, ko luku for een princess e weri. A book of 2 Samuel 13 vers 18. En abe weri walanga yapong. Nanga furu kloru. Disi dem kono ma piking be weri. Te dem be dewa kriwenche ete. Abe weri walanga yapong. Nanga furu kloru.
sa de kounu umam chibe gwenti fueri. Ja toch? Ino mag potis kina door is king na giu masra te yange tro. Oké, kogo dat in 1 Timotheus. 1 Timotheus 2 vers 9. Lees het. 1 Timotheus 2 vers 9. Zo schrijf je, dem umang musu weri cross. Dus ino sorry dem king. Zo schrijf je dem umang musu weri crossi. Dus ino sorry dem sking. Ja toch missa? Weer crossi sane? Soru? Sking. Ja toch? Ja een prinses. Oké missa? Dus uno mag doen. Na kado tak dati. Oké missa? Kogo wan trasani. I mag nyan varken. I mag nyan varken. Mogen we varken eten? Zeg je dat? Oké. Mooi mi lopen. Dus hier mi satak waarom niet? Oké, ko archief zijde. Give me Leviticus 11. Vers 7. Give me eerst laatste vers. Give for the laatste vers. Leviticus 11 vers 46. Dit is de wet voor dem kou. Voor dem voor ala dem libisani. Dat je niet dat watra. En alasani, dit is de waka na tapu grond. Vers 47. Voor make wat praten aan dem. Voor make wat praten. Mingri dem sani dit is de kring. En dem sani dit is no de kring. Zie, lees het. En na mini dem met dit is you kan yang. En dit is you no san yang. Oké, ja zo gaat me kwam verschil. Voor de meti sa u mag nyang. En de wang sa uno mag nyang. Oké, kogo lukuno. Vers 1. Leviticus 11 vers 1. Masra betaki. Taki gi Moses na Aaron taki. Taki gi dem Israëliet suma taki. Zie taki gi dem Israëliet suma. Gi mi ook toe. Gi alas masa eyeri. Uno na de Israëliet. Oké, mensen lezen. This is de meti disi uma yang. Disi de meti disi uma nyang. Lezen. Voor ala de meti na grondtapu. Voor ala de meti sa de na grondtapu. Lezen. Ala dem meti. Dus is dem futu prati na tu. En dus is kou dem nyaya baka ukan yang. Dus ala meti sa futu prati en hij kawenya ukan yang. Precies like kou, krabita, skapu, umag nyang. Lezen. Toku dem meti disi abi futu disi de prati na tu. Efu disi nyaya dem nyaya baka. Maar uno sa nyaya dem. Dat kan meili. Dat kan mail. Hij herkou maar en futu no prati uno mag nyameng. Lezen. Because anyaya baka, maar je voeten no de prati na tu. Vers 6. So schrijf dat konkoni. So schrijf dat konkoni. Is absurd met in konkoni. Uno mag nyame na wa alata de dape. Oké? Lees John Pogo na 7. Vers 7. So schrijf dem agu. So schrijf dem agu. Atak dem agu. Want jaba wasa de kweka foto ja pingo pakira na agu ook tu. Gado tak uno mag nyame. Lees Because de mabi futu disi prati na tu. Ja. Ta heri futu prati na tu. Maar ano kou hem nyaya baka. Maar ano kou hem nyaya baka? Dem nosa de wan kri meti gi u. Dem nosa de wan kri meti gi unu. Want gado tak uno mag nyame. Isap sa gado dwanga des masa inya varken. Bring it out. Isabi? So isap sa gado dwanga des masa inya varken. Kou leisi. Jesaja 66. Jesaja 66. Vers 15. Koyere mi brada, koyere sagado dwanga des masa inya varken. Alas masa inya varken, arkibun, sagado taki. Lazy. Vers, Jesaja 66 vers 15. Because luku, masraza kom na fire. En na masi wagile ki wan dry winti. Fupaye ma di bron baka na fire di bron. En fupaye baka fu em grasi na fire flam. Because na fire en na em horu masraza funisi ala libisuma. Missa, arkisa gado tak fu des masa inya varken. Gado tak au kir furusma, ma gado soris. Des masa no mekrapanga de missa. Arki missa, arki. En masraza kiri furusuma. Vers 17. Dem suma disi. Make them selfie come Santa. And this is create them selfie. And in Wajari baka wa bong. Des masa I make des ref ko Santa in Wajari. Dat want tak they do bonu uroko. Yato, leisi. Na em mindri. And them young agumeti. And them do sang? And them young agumeti. And them do sang? And them young agumeti. And them do sang? And them young agumeti. Lazy. Nanga takrusani. Nanga mois. Misa figi dem puru makandra. So masra de taki. Dus missa, iwan gado figi puru. Dus dat zou je doen nou. Ja? Luister, dus no inonya varken moro. Ja toch?
Want gado tak au kiri en anobungi. Sayo do misa ifi de nyame. Inonya farkon moro. Ja toch? Inonya farkon moro. Want gado tak inomag nyameng au meku siki. Ja toch? Mele. En efu e nyameng kodoro au pot de siki na utapo. A boek voor Deuteronomie maakt je 20 vers 59. Dat Masra sa meki bigi pestisiki kom na je tapu. En pestisiki na tapu je piking. Bigi pestisiki na je bisiki. Dus dit tan langer. Vers 60. Maar varam, als a potje aan dem siki voor je chapti na je tapu. Dem siki, dus je bent vrede en dem sa. Je bent vrede en dem sa vast na you. Vers 61. En zo schrijf je, als a chari bisiki en je brengt pestisiki, dus je nog schrijven in dat boek voor dat wet. Zie, alle siki zijn nog schrijven. Hoge bloed schrijven in de Bijbel? Nee. Hoge bloed schrijven in de Bijbel? Nee. Suiker schrijven in de Bijbel? Nee. Gado tak aucha ala de siki dat kwa utapu efu etanyan de sansa unomag nyamisa. En sami wan fudu gim Psalm 119 vers 60. Want attention missa, attention. Arkisa gado tak omdo. Psalm 119 vers vanaf 59 tanga 60 me denk. Psalm 119 vers 59. We be praxeri na in mi passi. Dus we praxeri in you passi tak mi be nya farken. Ja toch? Mi be weer sa gado tak menom weri. Ja toch? Lazy. En mi ben drive mi voeten voor go naar je getuigen. Dus nou im draai I voeten voor go naar de getuigen naar de wet voor gado. Lazy. Mi be go es yesi. Mi ben dusan? Mi be go es yesi. Mi ben dusan? En mi be go es yesi. Dus gado attack im go SSI. Anoten flasi missa. Im go SSI naar de wet. Stop nya farken. Weer fa im weri. Respecti masra. Trouw na yu masra. Dat na sa gado etaki. Lazy baka? Mi be go yesi. En mi no be drive voor je commanderi. Vers 1. Ano dat is het. Unop de drive voor de commanderi voor gado. Dit bijvoorbeeld nou een wet. Is dat nou een wet missa? Ko lezen je uit de Bijbel. Want theo meka japon dat je pot dis na mofofing. Omdat nou een wet voor gado. Oké? Lezen. Nummer 15 vers 38. Piki dem piking voor Israël. En tegen dem voor making een zoom naar de kabapisi. Voor dem crossi. Dem nangala dem baka dem piking. En dem sapoti een streepje voor blauw naar de kabapisi. En als dat deneki een streepje voor denki. Dus alle descendants agi dape. One Frenches, one blauw streepje in pot naar Europe viteo making. Oké, missa? Dus uno, suma na you volgens de Bijbel. Prinses en lekwan volg. Ja, Israël. Juna? Israël. Uno na de prinses. En voor een prinses is weer missa? Ja, lange Europe. En kom sorry dat ik trouw. Kom sorry dat ik trouw. Gim Hebreeën. Hebreeën 13. Missa ik trouw? Oké, kom gim Hebreeën 13. Hebreeën 13. Hebreeën 13. A boek van Hebreeën 13 vers 4. Fugo trouw abibu nam gi ala suma. Fugo trouw abibu nam gi ala suma. En dat trouw bedi no de pori. Maar gado sa krutu de muru suma. Nanga dem suta suma. Dus fugo trouw abune missa. Dus same do im trouw. En bakate trouw, we see one dry kopri. Na yunanga yu masra. Magado tak au krutu de huru mang. Nanga de huru umang. Oké missa? Dus sayo do. Sayo taigi hona oso. Sus, sayo taigi hona oso. Sayo taigi honi a oso. Sagado tak. Lezen baka kimissa. Hebreeën 13 vers 4. Fugo trouw abibu nem gi ala suma. Gado tak fugo trouw abunem gi ala suma. Lazy. En dat trouw bedi no de pori. A trouw bedi no e pori. Te you trouw if you want dry kopri na you. Lazy. Magado sa krutu dem hurusuma. Magado sa krutu dem hurusuma. De seks buiten huwelijk. Lazy. Nanga dem suta suma. Nanga dem suta suma. Lazy. Dus no missa. Sayo taiga oso. Saumdu. Trouw.
Je ziet toch, missa? Zo simpel is het. Want naar je eigen veiligheid. Oké? What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family.